Bangalore Tripura People Foundation ni Director Boromganang Dinesh Debormani Saktamung bai Bangalore hasteo kaisa kotor Korea ter songjaka tei abo haike no a pandawo Tripura Sarok Kamung Chumung bai tei rwjamung musamung bai khe Korea ter palaijaka nainati sini kok TV ni mambliwo. Pailekha sarikni pona chakta tamkha umni loitan simulation chenglai joto tibrasa taku bukuk so haiman dot kanjana bellai ma hambai lumaya pharo baba korea niki tona ashirwad man tunang kap tayo je tuno kamero ini sumara semua jagar mer mo tuno bolena hambai ko venue ni malik ho uma haike chumbun jaga ma ke jaga ma ye special tulo hai hasteo kabo chung borok ni buji mabai sehingga sekian dari jaga mana Korea no nampai palai mameka ini bagai jotono hambai je program ni honor je venue ni honor no hambai kalau hambai sini takut Rahul sini asai okra sini grup ni ini bono sini Korea kerno naik thokru kaham ke joto je रिवाज है रीति रिवाज पंक्ति जो स्टेप बाय स्टेप गुड एटलीस्ट इन हाइट ini बयस खाना परलक सुबाय था स्टेप बाय स्टेप हम हाइके न खास लायो तेबो नेक्स्ट जनरेशन जे तंगाय रब सिकी वई सिनी कल्चर न बुस कामत लांगाने बागै बिनि लगे जो बारवा तंगाय रब हम जगलानाय काम खालामनाय विश्वरानि जमातिया Vishwarani Jaman, Shubham, especially in the crowd man shoot. Yes, thank you. Overall, thanks. Continue CEM no. Sini Purna Commercial, isa post focus kaya dengan sini Purna Commercial no focus kaya dengan. Hey, orang ini ya. Bono badri lagi, orang kita eksternal bono. Just kidding. तो हमारे इनके हमबाई चिन बोलो कुमार चंद्रशेखर CM एडिशन को टुडे एडिशन CM में बोले ना हमबाई बिनी अप्रूवल बाय बिनी गवर्नमेंट को मुंबई से चिंतित कोरियानी नेयर में सक्सेसफुल करना था गवर्नमेंट फंड्स रिलीजिंग थे बाकी में पब्लिक फंड्स से कलेक्शन बनो रिलीजिंग कोरियानी फेस्टिवल में केरलो धूमधाम से celebrate करना अब आता है अगर मुझे सबसे नॉर्मल चीज़ है प्लीज बोलो फोकस Lomba kah sedi takut itu sampai sedi kita hasil tahu sampai naik ke mana itu. Ada pun mungkin bahaya juga ya. Akhir ini semua kan bapa no hazagai sejauh bapa no mansu kayu mai kayu ni tu. Tapi orang sini bisa masak sehingga sedi ke akhir panen se akhir de Korea panen lepas di bahasa bawah so kayu bahasa barai dan kayu bahasa baterai kayu bahasa biak kerja dengan kayu ke sengke engkau sedi gusti ke de karbai ni so eksumoyo nagalika ha misuram ni toy kaja mani sini gusti ro so eksumoyo mizo de kuki gusti ro bai terengsa orang me agi Korea biak dengan toy to badi agi sedi ha program mau itu sedi family member sedi gusti ro Korea palai apa musim hai badi total 1434 years kalah Korea tu palai badi tawo pitrawo palai to nai tara antara koto kan to sini matia sini matia kota ni datang te biak kerja sima kato sini tawo oh mutai di kaisa filosofi to Zomatia hodawo niom khazak to sini tibrasa hodawo Korea ni mangkaya ser rus ni hote tak maya
Awan bangsa sem jadi Korea ni riti-riti aiki ni sih jadi kita soleh kita di Korea awat hot kaita Korea awat hot highway orang tu pasar mereka. Te bapa ni aiki sesawi payment di maui payment di bapa ni jadi sol tak mani nasi jadi paham dalam ke putrang karubui di karubui bapa norosi karubui tinggi potri solah karubui buat hamari hampa dengan nusakha. Jadi posa baru lagi saya mahu marupu naik saya marupu salah ha, ingke posa marupu hebelah ha, pos puza marupu hebelah ha, ke bisi pernah sen kali ha taklai bisi wo aset, no genang kakamaya kono genang somai agi ang saksurai personal highway kamani se, jadi darah dinas nombor hambai, sini people foundation nombor hambai, jadi the culture and traditional preserve highway narui kamani bandai, saya kamani mani bandai, so orang jaga kuno Hindu Kristen hoya boy. Jadi di perasaan ni je betai, aiki ni je siri-siri di betai toman ni no seng, terus je festival pala le mani, busu festival no seng, terus pala mani, ono seng terus kini Korea pala le kan Bangalore belai nak tu, belai je kaisa, macam once in a while jar event, apa hai next year khai de mana apa busung sure kere Korea yak sokan ke seseng khai mana bawa yak soyan ke terus seng khai me ya. Kebos semau nungza kebos payai nungza ke top paya tak lagi pasal seng maka Bangalore wati bebanai kungkila butunggai tonggo bisi ketal di jotono ne kulum biasa ke busu bai sena ni rege mai baba kulbai jotono mai pebite sema naiban ni jotono ni besaza baba Korea na bisi sa tini orang bangsa tong to badi tabok su sawi do sawi kuni nok saro bangsa tong kibu on jaga bo busu ni semi sena zora nokla bo palai jat nai sena wong kende pono bangsa bisu matawi Isawi tahu rasanya bisa nih tanya ke kali pasar bapa yak sekolah kan kita hai kena yak suya kita bah punung ya hai kena jatuhnya hama kaya jadi orang mutai kaya mana seng rules ni motif seng kaya mana jadi zomat ya customer lo di sini zomat ya kota raya jangan tuh ya seng mutai kaya tagya seng bapa ni tisul no kaisa meaning rawoi bapa no tisul pakai tu palai mana hindai seng orang jaga bo punya tisul no seng Korea raja ni sebelum mereka, mana sempat mereka, dan baik pun orang yang baik mana dikere, semua orang boleh roya, bawa no tak kumputi bayar tisu, bawa no tu ikutang bayar tisu lagi, semua orang gong kali tu ya, orang nak hazard tu, sudah beri tu, nak hazard tu, akhirnya semua orang ada sabuk mukain lagi. Contohnya nak hambai, jadi contoh di perasaan naik kemarin, jadi di perasaan dokter no, Joy Baba Korea, care ke hati itu kan tak habis. Joy Baba Korea. Joy Baba Korea.